Алені планламаған болабыз да бұл. Шолай сюрприз формасында келіп шықты. Мен өзім генә ойлап берейдім. Гел нече ел бойына Фәритнең 50 яшына кыз алып кайтам, Фәритнең 50 яшына кыз алып кайтам дип. И март ахырында, апрель башында biz как раз bildik benim oğlu икәнне. Апрельнең 20-нчендә Фәритнең туган көне 50 яшь. Менә 50 яшына 22 елда безнең Ралинimiz туды. Bu bir şartında ben. Tanıştım. Baştan ben kız tilanemle böylesine. Bütün şey kız olmak için de bütün her şey oldu. Bek kötü olan kız bizden. Bek şunday. Мен долгожданная наша принцесса deyince şunday kötü olan bala. Керек көп пішіреге көп керек. Қамыр ризығы балалар ярата менен. Қамыр ризығы пішіребіз. Сладкиларында, бұлай пирожкиларını да пішірем. И ош, тырышам ош шулпа пішіреге балаларға. Иртә белән безнең Раниска ботка кирәк менә. Иртән дә ботка пішереп. Қамыры менә иртә беләнгегә пішереп җибәргән қамырым калды да, шуны ясыйм инде мин менә. Иртәнге қамыр. Allah uçarağında tanıç. Yüzünü yaptın. Şekerler bütünde git tozbaz. Gel yüzünü. Biz burada ayırın oğlu. Özümde oğlunu yaratam. Köbrek oğulda. Şu Ferit etken tesli tanıç da и oğulda men kırmızı yası gibi kuram o şekerle. Onda gül ığızığı şulay. Oğulda tanıçırak и Үзеңне кедиләр дә авыл җирендә эш күп булса да, ләкин матур менә бакчада да эшен бала барыбер нишләптер авыл тарта гел шәһәргә нитәлми. Бер көнгә бара алабыз без.